Muramutse neza. Félicitations. Thank you. Merci beaucoup. Congratulations kabisa. Merci. Nabonye ejo ikanzu kitaba cyoroshye kucyambara wa muntu si bya buri wese. Ariko ngo ntago bivugaho rumwe burya. Kuki twambara amakanzu cyangwa kuki bambara amakanzu? Mwa bashaka kwambara iki? Nyine kuki hashyizweho amakanzu? N'ingofero yazo. Buriya ngo n'abanyamategeko bambara amakanzu. Abanyamategeko bambara amakanzu. Byo ni ibyawe. Tuzamenya impamvu ari amakanzu. Mumvange muri politike. Ntabwo ujya bivanga mu bitakure. Njye bivanga muri politike. Yego, hanyuma se muri siporo byifashe bite vuba? Reka duhere mu Mavubi. Amavubi arimbanije imyitozo ndetse n'imyiteguro, ari nako abakinnyi bamwe basezererwa mu mwiherero, ari nako kandi abandi bamwe mu bakina hanze aho amashampiyona agikomeza cyangwa se abakiva mu makipe akina hanze y'u Rwanda bagenda basanga abandi mu mwiherero. Ubwo nyuma yuko abanyezamu cyangwa se abarimo umunyezamu Patience cyangwa se abakinnyi batatu babanje gusezerwa ku munsi w'ejo, Arsene wa Rayon Sport ndetse yewe na Muhadjiri Kizimana wa Polisi nabo basezerewe mu mwiherero. Ubwo ari nako abandi bakinnyi nabo binjiramo, ndavuga bari bavuye hanze harimo nka Dylan Maes ndetse na kapiteni Jihad Bizimana, nabo bari bamaze kugera muri camp ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo, bakoranye na bagenzi babo rero bitegura iyi mikino ibiri iri imbere. Mukino u Rwanda ruzasuramo ikipe y'igihugu ya Benin ndetse na Lesotho mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Bakabayo nako ku gicamunsi cy'ejo barakoranye na bagenzi babo imyitozo, ari nako kandi ku munsi w'ejo ku wa kane umunyamabanga uhoraho muri Ministeri ya Sport Zephanie Niyonkuru ari kumwe na SG kandi wa Ferwafa bwana Adolphe Kalisa basuye nabo ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu mwiherero aho bari mu karere ka Bugesera baganira ku myiteguro y'iyi mikino yombi iri imbere muri uku kwezi kwa gatandatu. Nabonye rero Ferwafa ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko PS yibukije abagize ikipe y'igihugu ko igihugu kibahanze amaso, bityo bakwiye gukomerezaho ishema bari guhesha igihugu. No kuvuga ko kuba bayoboye itsinda imikino bamaze gukina amanota ne bafite mu itsinda baherereyemo ko ari ugukomerezaho. Abakinnyi bamwe ko biteguye kandi bashima ko ngo ubuyobozi burimo buragenda bubitaho neza. Bugisigaye nakazi k'abakinnyi mu kibuga ndetse n'umutoza ku munsi nyirizina bwo kuri iyi mikino ibiri kugira ngo u Rwanda rurebe ko rwakomeza kwitwara neza muri iri tsinda ndetse by'umwihariko no muri iyi mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ese u Rwanda byashoboka ko rwagerayo? Nibyo guhanga amaso rero, byose nibyo guhatanirwa. Aho rero ni ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Hanyuma mu marushanwa y'abatarengeje imyaka 20 nabo bageze aharimbanije cyangwa se bageze mu mikino isa nk'iya nyuma, kimwe cya kabiri kirangiza. Uyu munsi Ishyorongi hari imikino iza guhuza ama ekipe by'umwihariko mu ciciro cy'abagore aguhera mu kanya ku isaha y'isa 3 nkaho Kamonyi y'abatarengeje imyaka 20 za gukina na Payeri, Indahangarwa bagakina n'ikipe ya Kamonyi nakina na APR, Indahangarwa bakina na Payeri saa 5. Hanyuma ku isaha y'isa 7:30 Sunrise ikine n'ikipe ya Gasogi United, mu gihe kandi Musanze iza gukina n'ikipe ya Marine ku isaha y'isa 10 z'umugoroba. Akaba ari imikino rero ya kimwe cya kabiri muri shampiyona y'abatarengeje imyaka 20 yaba mu bangavu ndetse no mu ngimbi iza gukinwa kuri uyu munsi. Imikino yose ikaba iza gukinirwa Ishyorongi, ubwo kugira ngo nabo barebe ko iyi shampiyona yatangijwe muri uyu mwaka w'imikino ku ma ekipe yose bisabwa ko abashyiraho ama ekipe y'abatengeje imyaka 20, ubwo nabo iza kugenda igana ku musozo. Hanyuma kandi duce muri cricket, ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abari n'abategarugori nayo yatangiye neza irushanwa ryo kwibuka. Ni imikino irimo kubera igahanga, aho rero u Rwanda rubitse igikombe giheruka cyo kwibuka, rukaba rwatangiye rwitwara neza ku munsi w'ejo, yewe banatsinda ku kinyuranyo cy'amanota menshi. Ndavuga ku ikipe y'igihugu y'u Rwanda aho uwitwa Merveille Uwase we yakoze n'amateka ku munsi w'ejo, abari nawe witwara neza nyuma yo gufasha u Rwanda kwitwara neza batsinda ku kinyuranyo cy'amanota 102 yose. Ubwo rero ku munsi w'ejo yari insinzi nziza ku Rwanda nyuma yo gutangira
batsinda ikipe y'igihugu ya Cameroon. N'imikino rero ni irushanwa mpuzamahanga ryo kwibuka ryitabiriwe n'ibihugu 8 ririmo rakinwa ku nshuro ya 10. Akaba u Rwanda rero mu nshuro 9 ziheruka u Rwanda rufite igikombe inshuro imwe umwaka ushize nibwo bakegukanye. Bakaba rero baratangiye nabo bitwara neza ku munsi w'ejo. Uwitwa Uwase Merveille mu manota bakinye ku munsi w'ejo cyangwa se ku manota bakoze ku munsi w'ejo, Merveille yitwaye neza mu dupira 51 yateye yakozemo amanota 62 nawe atorwa nk'umukinnyi mwiza aho ku munsi w'ejo. Ubwo mu yindi mikino Zimbabwe yari yatsinze ikipe y'igihugu ya Malawi ku kinyuranyo cy'amanota 91. Ubwo iyo nimwe mu mikino rero yakinnywe ku munsi w'ejo. Hanyuma rero ubwo Kenya yo yageze mu Rwanda ku munsi w'ejo, umukino bagomba gukina ntibizakunda ko bawukina. Ubwo ku rundi ruhande Uganda nayo yatsindaga Botswana ku kinyuranyo cy'amanota 71. Ubwo indi mikino ni kuri uyu munsi iza kuba ikomeza, aho ikipe ya Nigeria baza gucakira n'ikipe y'igihugu ya Uganda ku isaha y'isa 3:45 mu kanya bakakina ku kibuga cya kabiri cyangwa se Gahanga B. Hanyuma rero ubwo ikipe y'igihugu ya Botswana ikaza gucakirana na Cameroon kuri Gahanga A. Hanyuma Malawi n'u Rwanda ni ku isaha y'isa 7:45 nabo baza kuba bakina rero kuri Gahanga B. Kabari umunsi wa kabiri rero w'irushanwa rya kwibuka mu mukino wa cricket. Imikino yose izakinirwa igahanga n'ubundi ku kibuga cya cricket. Hanyuma ubwo n'abandi bo muri iyi weekend baraza kwinjira mu mikino yo kwibuka. Ubwo ndavuga nko muri handball nabo baraza gutangira irushanwa ryo kwibuka kuri uyu wa gatanu. Imikino rero itandukanye cyangwa se iza kuba ikinwa harimo ikipe zo mu bihugu byo hanze cyangwa se ekipe zituruka hanze y'u Rwanda nazo. Ese utarajya muri handball muri Cameroon umuvandimwe mwamuteye ubwoba mutuma asaba imbabazi kandi bitari ngombwa. Bande bamutera ubwoba se? Harya si uhagarariye Ferwafa y'iwabo? Ni perezida wa federation yabo. Hanyuma wafata umwanzuro murangije muraza muramuvuguruza. Bande se? Bande. Politiki ikomeje kwivanga nuko n'ubundi n'intuza. Ntago byabura kwivanga umuntu. None se bari hasi? Sinkayo yose se. Ubwo se barigenga. Ubwo barigenga. Barigenga ariko ntago ari ibyingenzi. Barigenga ariko ntago ari ibyingenzi. Samuel Eto'o yivuguruje ngasaba n'imbabazi. Umutoza. Okay. Bande bamuteye ubwoba ariko. Bamuteye ubwoba baramubwira bati we. Attention. Keba nayo. Aha. Niwamenya. Ubwo muri handball ho baraza ko batangira imikino yo kwibuka harimo ama ekipe aturuka no hanze y'u Rwanda. Akaba rero mu bagabo itsinda rya mbere rigizwe n'ikipe ya Police Handball Club, harimo ikipe ya UR Huye, hakaza ikipe ya UR Rukara, hakaba ikipe ya Prison Handball Club yo mu gihugu cya Uganda. Hanyuma Gicumbi, APR Nyakabanda na Makerere University. Mu gihe mu bagore harimo ikipe ya University of Kigali, hakazamo UR Huye, UR Rukara, Prisons ndetse na 3 Stars. Ayo akaba ariyo makipe aza gutangira kuri uyu wa gatanu. Bakaba baza gutangira ku isaha y'isa 6. Ekipe ya Prisons bacakirana n'ikipe ya 3 Stars. N'imikino rero abaza gutangira ku isaha y'isa 6 mu cyiciro cy'abagore. Hanyuma saa 7 ekipe ya APR nayo igacakirana n'ikipe ya Nyakabanda. Akaba ari imikino kwibuka rero iza gutangira kuri uyu munsi gasazozwa ku munsi wo ku cyumweru. Baraza ko bakina rero ku kibuga cyo ku Kimisagara, aho ni muri handball. Ubwo no muri volleyball nabo barataka muri iyi weekend kuri uyu wa gatandatu ndetse no ku cyumweru nabo bakina irushanwa ryo kwibuka kugira ngo barebe uza kuritwara iry'uyu mwaka. Ubwo ni competition rero nayo irimbanije cyangwa se nkuko abantu bamaze kubimenyera ko cyane cyane muri iyi minsi cyangwa se ahagana mu kwezi kwa gatandatu ari irushanwa riba rikomeye. Ubwo muri baraza gusoza nabo kuri uyu wa gatandatu imikino ya BL ku nshuro ya 4. Ese ninde uza kwegukana edition ya 4 y'irushanwa rya BAR nyuma yuko muri 2001 ryegukanywe n'ikipe ya Zamalek yo mu gihugu cya Misiri, 2022 yegukanwa na US Monastir yo mu gihugu cya Tunisia, 2023 isubira mu Misiri kwa Al Ahly,
ese kuri iyi nshuro ninde uza kuyegukana n'ubundi hariho umwarabu kuri finale ese rirasubira mu barabu ni kuri uyu wa gatandatu rero ekipe ya Petro Atletico de Rwanda yo mu gihugu cya Angola iraza kuba icakira n'ikipe ya Al Ahly yo mu gihugu cya Libya ese igikombe kirasubira mu barabu cyangwa kiraza noneho kuba cyatwarwa nande kuri iyi nshuro ntabwo uragitwara kabiri cyangwa se ngo uragitwara ngagaruke ngo bikunde wapi ubwo nukuza rero kureba ni kuri uyu wa gatandatu rero ku isaha y'isa 10 muri BK Arena ubwo nibitaramo nyene birahari Ishami Talent baraza ko basusurutsa ba Deben ubwo abajyaho barabizi ko biba birenze umukino ubwo na show baba bayihawe ubwo kandi nuko no muri iyi weekend tuza kuba dusoza irushanwa rya UEFA Champions League ku isaha y'isa 3 Real Madrid ekipe ya Borussia Dortmund ninde uza kwegukana igikombe wowe urahande amahirwe ni kuri uyu wa gatandatu rero nabo baraza kuba bacakirana mu kibuga bareba uza kwegukana UEFA Champions League yo kuri uyu mwaka ya 2024 byose nivyo guhanga amaso rero muri iyi weekend ni za rendezvous ziba zihari muri iyi weekend ubwo ari nako kandi ugiye no kureba mu yandi makuru mu gihugu cy'Ubufaransa muri tennis deri baciye ikinywaji ku kibuga muri Roland Garros muri French Open baciye ibinywaji kunywa ntago byemewe kuzana inzoga mu bafana urabona nyine mu mastandi baba bazanamo bagenda bagurisha ibyo kunywa abakinyi barekaramye urabona muri tennis ntago basakuza wenda nyine umukinyi yakoze inota barishima bagakoma amashyi bakahita barekera cyangwa n'umukino w'abakiraho oya rero iyo abantu bamaze gushyiramo ibikoresho abakinnyi barimo bareka amaguru bamaze kwicaginga abakinnyi bavuze ati wapi urusakuru wapi ntabwo muri tennis basakuza muri Roland Garros rero bavuze bati ikinywaji umuntu twongera kubona azana ibinywaji mu bafana oya ntabwo biri buvemo kuko abakinnyi rwose muri Roland Garros uyu mwaka bavuze bati ntago birimo sinzi n'umukinnyi nawe ejo bundi wanarekaramye ko bamuteye na shikarete ari mu kibuga kubera ko baba bamaze gushyiramo none imiriro yabaye batangiye gutekereza bimeze gute imiriro yabaye imiriro umuyobozi rero wa Roland Garros Amelie yavuze ati oya ubu tuzonya kubona azana inzoga mu bafana ntago bizakunda zacibwa cyangwa se zafatirwa n'ibihano ni irushanwa rero rya Roland Garros gusa nabonye rwose bagiye bazinywera hanze se bakaza bazi ikibazo ngiye nicyo nibaza nyine niba zazijya bazinywera hanze se ubundi niba bazajya baza bari hejuru nyine byaba bitandukanye n'uguma asomaho wayibitse mu gifu n'uguma asomaho naho byaba bihuriye nk'aba bandi ngo bo ku mipaka ngo barahora ukuntu bayambukana mu nda niko bimeze n'ejo ngo bayambukana mu nda ejo bafashe umushoferi w'imodoka baramubwiye ngo nahagarare atera umubare avuga ati ngendeye ku maritiro nashyize mu gifu ntabwo binyemerera kuba nyihagaze hano yaraparitse neza twongeye kumubona ari mu bigori mu bigori epfo iyo yiruka ntabwo bigeze bamupima yari yayikenyereyeho nawe ubwo nta kundi niko byari bimeze naho rero nuko nk'uko bimeze bwo nabo bazajya bareba ukuntu bazinjirana ubwo mu yandi makuru ni za transferi ku mugabane w'Uburayi amakipe akomeje kwifuza abakinnyi ikipe ya Manchester United ngirifuza myugariro w'ikipe ya Chelsea imyaka 20 n'umwongereza witwa Shaloba kuba bamuzana mu ikipe yabo ari nako kandi ikipe ya Liverpool nayo yifuza cyangwa abakinnyi bayo babiri Luis Diaz ndetse na Joe Gomez bifuzwa n'amakipe yo mu bihugu yo muri Arabia Saudite kugira ngo nabo baje kuba baterayo ubwo iyi championnat amakipe yaho muri Pro League cyangwa se muri First League batangiye gutagetinga noneho abakinnyi bataraba bakuru cyane kugira ngo bakomeze kuzamura urwego rwa championnat yabo mu gihe kandi ikipe ya Tottenham nayo irimo irareba ko yakongerera amasezerano rutayizamu wa Richarlison kugira ngo abe yaguma hariya iwabo ndetse n'izindi transfer nyinshi ekipe ya Arsenal ngiri tayari kuba yakishyura miliyoni 55 kuri witwa Sesko nibyo guhanga amaso muri iyi mpeshyi twinjiyemo ubwo ibindi muri za transferi naho ku mugoroba urakoze cyane